Ubushinwa bwishe amasezerano y'ubucuruzi twagiranaga ngo turangize intambara. None rero natwe tugiye kuzamura imisoro ku bicuruzwa biva mu Bushinwa bive ku 10% bigera kuri 25%. Aya ni amagambo ya Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi tugiye kubabwira ko intambara y'ubucuruzi iri hagati ya Bushinwa na Amerika. Ese ni yaha hafi? Inkomoko ya byose ni iyihe? Ni izihe ngaruka bizateza ku mubumbe na Afurika muri rusange? Ntucikwe. Icyo usabwa ni gukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro byiza tuzakomeza kubategurira. Njye muri kumwe ni Mr. Safe. Bahaye ikaze. Leta ya Amerika yazamuye imisoro y'ibicuruzwa biva mu Bushinwa iva ku 10% igera kuri 25%. Ubushinwa bwavuze ko bubabajwe n'iki gikorwa, ariko nabwo buza gufata ingamba zikwiriye zo kwihimura. Ibi bihugu bifite ubukungu bukomeye kurusha ibindi ku isi mu minsi ishize byari hafi yo kumvikana uko birangiza ubushyamirane mu by'ubukungu bumaze amezi buriho. Minisiteri y'ubucuruzi mu Bushinwa yasohoye itangazo rivuga ko yizeye ko ibihugu byombi bizakomeza gukorana mu guhagarika iyi ntambara. Iyi misoro ya 25% itangwa n'abacuruzi cyangwa kampani zo muri Amerika zinjiza ibicuruzwa bivuye mu Bushinwa. Umwaka ushize nibwo Amerika yari yazamuye imisoro igeza kuri 10%. Byari nk'intangiriro y'iyi ntambara. Ese ingaruka z'ibi ni izihe? Kuva mu mwaka ushize intambara y'ibihangage yateye ihungabana mu bushakashatsi ndetse n'ubushabitsi n'abaguzi ku isi. Nubwo Bwana Trump yagiye yoroshya ingaruka z'ibi ku bukungu bwa Amerika n'isi, abahanga bavuga ko bizagira ingaruka kuri kampani z'Abanyamerika binagere ku baguzi b'ibikorwa nazo. Deborah Elms, umuyobozi mukuru wa Asian Trade Center, ati biraza kuba ikibazo gikomeye ku bukungu. Ni kampani zose zo muri Amerika zigiye guhura n'akaga ko kwishyura ari 25%. Kandi bibuke ko n'Ubushinwa bugiye kwihorera. Kampani nyinshi zo muri Amerika zikora ibicuruzwa zifashishije ibikoresho bikorerwa mu Bushinwa zigiye guhura n'iki gihombo. Kubera ibyo, igiciro cy'ibi bicuruzwa kizazamuka nk'uko Madame Elms abivuga. American Chamber of Commerce ikorera mu Bushinwa yasohoye itangazo ko iri gukora ibishoboka ngo impande zombi zigere ku gisubizo kirambye. Bruno Le Maire, minisitiri w'imari mu Bufaransa, yatangaje CNews ko aya makimbirane mu bucuruzi ateye inkeke imirimo ku mugabane w'Uburayi. Amerika n'Ubushinwa barapfa iki? Perezida Donald Trump yakunze kugaragaza ko atishimiye ko Ubushinwa ari bwo bwungukira cyane mu gucuruzanya na Amerika. Hari ababona ko ari politiki ya Amerika yo guhagarika umuvuduko w'ubukungu Ubushinwa buriho, atuma bugenda bugira n'ijambo rikomeye mu isi. Ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF cyatangaje ko ibi ari ikibazo gikomeye ku bukungu bw'isi. Mu itangazo rya IMF baragira bati, nk'uko twabivuze mbere, abantu bose bahombera muri aya makimbirane, niyo mpamvu dusaba igisubizo cyihuse. Ese ni izihe ngaruka iyi ntambara y'ubukungu izagira ku mugabane wa Afurika? Abasesengura ibijyanye n'ubukungu bavuga ko umugabane wa Afurika ushobora kuba ikibuga cy'intambara nshya y'ubutita, ariko ishingiye ku bibazo biri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Ibi ngo aba bahanga babishingira ku mwuka mubi uri hagati y'ibi bihugu bikungahaye. Ikindi kandi ni uko Afurika ari ryo soko riri hagati, ku buryo aya makimbirane ashobora gukoma mu nkokora iterambere rya Afurika bitewe n'uko izisanga mu mutego w'imyenda itazabasha kwishyura. Mu cyumweru gishize i Maputo muri Mozambique hateraniye inama ihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika. Iyi nama yahuje abakuru b'ibihugu n'ubutegetsi basaga 11 ba za guverinoma. Muri iyi nama kandi yitabiriwe n'abagwizatunga barenga 1000. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gushora kayabo k'amadolari ya Amerika asaga miliyari 60. Aya mafaranga ngo niyo azashorwa mu mishinga yo kuzahura ubukungu bw'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, ariko by'umwihariko umugabane wa Afurika uzibandweho cyane. Ibi bije nyuma y'uko umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump mu bijyanye n'umutekano Bwana John Bolton yagaragarije ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
uburyo bushya bukubiyemo imigambi yo kwigarurira isoko rya Afurika, aho Amerika ifite impungenge z'uko Uburusiya n'Ubushinwa biri kwigarurira umugabane wa Afurika biciye mu ishoramari. Igiteye impungenge Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni uko ibihugu biri kwikubira inyungu bikura ku mugabane wa Afurika. Abasesengura ibijyanye n'ubukungu bagaragaza impungenge zishobora guterwa n'iri hangana, aho rishobora kubyara intambara y'ubutita hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa leta y'i Beijing n'iya Washington kubera ko Afurika igiye guhinduka ikibuga cy'intambara. Umubano w'Ubushinwa na Afurika wagiye ushingira ku bukungu, aho Afurika ariyo iza ku rupapuro rw'imbere ku bihugu bishorwamo imari n'Ubushinwa biciye muri politiki yitwa Go Out, ikaba yaratangijwe mu 1999, aho Ubushinwa bwashyize ingufu ku ishoramari ryo hanze y'igihugu, Foreign Direct Investment. Magingo aya ubucuruzi buri hagati y'Ubushinwa na Afurika bwiyongereyeho inshuro 40 ku nkunga Ubushinwa bwageneye Afurika. Ibi bishimangirwa nuko mu myaka 20 ishize amafaranga yoherezwa hanze muri systeme yitwa Foreign Direct Investment. Kugeza mu mwaka wa 2017 Ubushinwa bwari bumaze kohereza hanze yabwo akayabo k'amadolari y'Amerika asaga miliyari 140 ciye mu ishoramari. Hagati ya 2003 na 2017 Ubushinwa bwashyize ingufu mu ishoramari ryo kubaka ibikorwa remezo birimo imihanda n'ingomero zitanga amashanyarazi. Ikindi kandi niko Ubushinwa bwaguye inzira za gari ya moshi muzo mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika birimo Ethiopia, Djibouti, Angola, Kenya na Nigeria. Ishoramari ry'Ubushinwa risa nk'irimaze kwigarurira Afurika, aho bigoye kubona igikorwa gihambaye cyubakwa kuri uyu mugabane nta Mushinwa ukigaragaramo. Igishimangira ibi nuko Ubushinwa buri kubaka uruganda rwagutse rwo gutanga umuriro muri Angola. Ikindi kandi nuko Ubushinwa buri kubaka inzira ya gari ya moshi ndende ku mugabane wa Afurika izahuza Ethiopia, Djibouti. Ukwigarurira umugabane wa Afurika yifashishijwe ifaranga bisa nkaho nta garuriro muri Afurika, bitewe nuko Ubushinwa aribwo bwubatse icyicaro gikuru gikoreramo umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kikaba giherereye i Addis Abeba muri Ethiopia. Nanone kandi Ubushinwa nibwo bwubatse inyubako ikoreramo ECOWAS mu mujyi wa Abidjan. Iby'intambara kandi yarakomeje no mu gihe cya coronavirus gikomeje guhitana ubuzima bw'abatari bake. Donald Trump ntahwema kuvuga ko Ubushinwa bwahishimiye imibare y'abanduye coronavirus, ari nabyo bitumye yibasira isi muri rusange. Kuri ubu Amerika niyo iyoboye mu bihugu bifite abanduye iki cyorezo benshi. Leta ya Amerika kandi ikomeza ivuga ko Ubushinwa bufatanyije na OMS aribo bari inyuma y'impfu zitabarika z'abatuye isi bapfuye bazize COVID-19. Ibi byose ngo Donald Trump abivuga mu rwego rwo guhagarika umuvuduko w'ubukungu Ubushinwa bufite muri iyi minsi, dore ko abenshi bari bamaze iminsi bavuga ko Ubushinwa bushobora kuba aribwo bwa mbere buyoboye ubukungu kuri iyi si. Ndagushimiye wari ukomeje kudutega amatwi, nanagusaba gukomeza gukanda subscribe kuri iyi channel ikomeje kubategura ibintu byinshi byiza.